Kube intokozo enkulu kubadlali nakubalandeli be-Orlando Pirates ngesikhathi iguqisa iMamelodi Sundowns koweMTN8. Mbukelo esilethu kuhle TV sakubingelela nto esiphathele zona zithi kube intokozo enkulu kubadlali nakubalandeli be-Orlando Pirates ngesikhathi iguqisa iMamelodi Sundowns emidlalweni we-MTN8 obubanjelwe eMoses Mabhida kusihlwa lapho khona amabili amathimi beqhudelana kwi-final ye-MTN8 lapho khona umdlalo ogcina uphela ngo-0-0 zase ziya kwi-extra time ophela ngo-0-0 lapho khona kufike khona iMamelodi Sundowns yehlulwa ngamagoli amathathu kwelilodwa emapenalthini. Kanti kusho into enkulu nje eqembini le-Orlando Pirates abadlali kanye nabalandeli balo ukuthi iqoqe i-MTN8 kulandelana amahlandla amabili. Sokhumbula ukuthi ngonyaka ka-2022 iyona laphana ke i-Orlando Pirates yabaqoqoda amakhanda yazi yanqoba kwifinali.